Kapal YouTube ko. Hanap toilet nyo. Kapag kem ni Ibnu bunga ako pre. Ay, ko prank ko. Putrahan na prank-prank ho. Sakit perut. Wow ni, sakit perut. Hanap ka pre ho. Ku berat kile ku diu rotary lom chip kabi ro ku sana chip sana pa tu ga bubu hana manga ju thai na chi ada na peng pipah le nyoba na chip ro ku ang kinan ro ku sekara becut na chip ai hom cepki pi lagi wa ro ku nyom hom ya pi wa du le ro na choi tu ro tu Kadu meno sama ci handa ku pegon dengar tu. Ba dalam toy tu bro dia tak gom bro tu. Ai gom hawa dia sipon. Tiga-tiga. Gom modal mentong 8 boh modal. Uhan man tak lele sipon. Kadang-kadang kamu ngawat dah. Boh meng duduk lah kok. Nyo tengok boh salah puan dah dum tengok sekarang tu. Ciu. 2M. Kau dah jual bunga ke bi? Rumah putu pu dah. Rumah kena sekitar dah. Kuat hai kuat nak sagam ji. Sagam kuat tham lah ke ji ba go. Kuat prank lah tiga. Ngon di ban. Anak-anak saban ti. Saya pekam tok tat mai ro ni ambai. Kan kira mo biu jut nah. Kadu le no kapreh i le. Rangkai bayu ai. Kapreh dai i le. Jut bak ro ni ambang. Dum naik kelah ni. Konyo karap karap. Cok sabo. Nyok ada abi win dekat dah yo. Kajar kar jut dak kering ke ka tu oh. Ke tertum tu. Ka beres ha. Nak ada biru myo dekat dah. Kan big win 5 di amba nah. Dia. Anam dah leh ji. Dah bagi dia kecil alah putranya. 5 enam dia. 5 Play warna tu dah kirim dulu. Thang đưa bỏ gì vậy thu mình cho đưa vương thang được thương ở phần được khai đi liều thì đã dạy giá đi ngô kêu quá đi bang bajan đưa cái ai nam mà chưa đó đâu yêu ai cái đủ để nhâm thua nhập vào nè nhiều nhỉ anh cậu học để đã hơ ha kamu no cây đủ hai hai cái program luar nih kalau pre leo angka kebercuh dong mari bro koji mek nanggung gram dah ana tercuh luar cuh mar cuh gram ni angka ji kali jatah tercuh ha betul ke boleh gram apa rehanyo tercuh tu butuh je pot tu pun tercuh tak boh apa kirim mana makana punya wa mana betul-betul oi keter apa apa lo dekah M3 dan kabuno gadah drone 3 kapal ba YouTube go hanap toilet nyo kapag kem ni Ibnu bunga ako pre. Ay ko prank ko. Putrahan na prank ho. Sakit perut. Wow ni, sakit perut. Hanap ka pre ho.